Kwa constitution ya province yetu inasema wakati askofu moja anakufa au anademisione, archevêque anakamata kuongoza ile diocese. Nikusema kwa sasa ni archevêque ya Eglise Anglikana ya Kongo ndio ataongoza ile diocese ya Kamanga. Na tuliamua jana ya kusema ataiongoza na tukitayarisha election ndani ya miezi 6. Nikusema kwanza sasa ndani ya miezi 6 tutatayarisha election ya evêque mpya hapa. Kwa hivi ni sije ya maombi. Namna archevêque anakuwa mbali, iko Kinshasa, iko Aru na fasi nyingine, atatia mtu mmoja hapa kwa vicaire general mwenye atatumika naye, na hatukupenda kutia mtu ya hapa kwa sababu kama tulitia mtu ya hapa watasema huyu ndio atakuwa evêque. Hivi nitatumika hapa na mtu ya kutoka fasi nyingine, na ule mtu tutafanya tu miezi 6 tukitayarisha sinodi hapa. Sasa kuchagua mtu na makandida itakuwa nyuma, ile iko kazi ya komision ya election, na wanao watakuwa kandida itaonekana kwa ile wakati. Na hivi ni keti na baskofu tulichagua ndugu yetu Shalom Ndugu, unaweza kufika. Haiko yeye atakuwa evêque yenu, mimi na yeye tutatayarisha election hapa. Huyu Shalom Ndugu atumutie evêque ya Kamango. Evêque ya Kamango kwa sasa iko archevêque, na namna archevêque iko mbali, atatumika na yeye akibaki hapa sur place kwa miezi 6. Na nyuma sasa watachagua evêque, na kuchagua evêque iko kazi yenu.